Hello guys, video thanen kalau le leta. Tuntum kan video tur chu hair care routine no tianga. Hair care routine hi engtin nge in nei dan ka selawa. Hair care routine hi poimo em ya. Routine thatak in nei kha poimo em ma. Nu lei tan te in sam tan te kha poimo ani. Masabra chuan pre-treatment kan dita ni. Pre-treatment khan nei thai zia tawla internan luput te nei tawla hata lulei mom te lulei pimples lulei bol kan tiang chi te kha emo lulei rau kan tiang chi te po kha aneng chu kha tiang in nei chuan pre-treatment te thin tawla pre-treatment a hian coconut oil te almond oil kha oil massage sang khamo lusuk ma tak taka treatment chuan professional chuan cream te oma heta scalp shampooing kan ting chi te khatiang noi masak phota khatiang chi kha ti thei ta wala lusuk ma in oil manga massage phot te chuan cream noi phot te dam doi noi phot te chuan chumi za chuan shampoo le conditioner mo mask kha thadeu nei ta wala professional hi in nei thei pe chuan a tha moisture shampoo le conditioner le mask kha ingredients a hian argan oil te almond oil te jojoba te chuan coconut oil ma shea butter kan tiang chi te kha ingredients a kha chuan athale zuala kan sam ro tan khan athale zuala chuan kan lu lei tan te po khan athale zuala khami in shampoo man tur le in conditioner emo mask in man tura khan khatiang ingredients om thenge khalei thei ta ola wela scope te ate po hian no manga deep conditioning kan di chuan hair spa ang khani maya shampoo lui suk zo khan mask kha in mangdon tani chuan kha mask kha in samain noyanga in samin noi zo khan in massage sanga chuan in massage zo khan towel sa te po khan han tuam taula kha mi som emo min som panga te mo khan han chia taula khami ichia zo khan itleu faile don tani khatiang deep conditioning hair spa kan tiang chi te po kha tizia thin tala endenan lusu ka piang han har mai theya kar khata voi khat ang tal te po khan khami deep conditioning spa kha ti thin tawla kha in sam ron nung thandon ta ni thapa ngai color te pot te tingai lo tang ha zon kar khat khata voi khat tal te po kha ti thina tha spa hi bo ma sin chian zo khan rinse with cold water tuivot nge khan in tlewanga tuivot khan kan sam kha ati smooth ani tuivot khan kan sam cuticle apon lang ber kha asil tha ani tuilum ai khan nga in sam te po lo khau thadon ani sam khui man hi mang phim khur taula white tooth kom kan ta white tooth kom kan chon sam khui hai ang chi alian ang chi kha pedal brush soft ang chi te po sam khui ko zawang chi lian pu so pu ang chi kha khan te po kha mang tha ula mas in noi chung emo conditioner in noi lai khan khui thin turan tian in khuyanga khami pedal brush emo white tooth kom mang khan in khuyanga sam khui te lumena sam khui ang chi khatiang sam kan na sam khui ang chi ang kham mang lovin khatiang ang white tooth kom te po kha mang thata wala kha sam bung tur sam pheng na sal tuk tur kha sam pheng na sal tuk kha tangle kha afri thedon sam pheng kha siam thada olbi kan khui thada olbi khami pedal brush mang khan next chuan limit your heat stool kan tita man claim torani entenan sampo nang chi te samti ker nang chi tong te dryer te mo kha
engamo bazara chwa leknin sampo ngi langchi temporary sampo ngi to pangchi te chwa dona pianga samti kirangchi kamo kami tongangchi kha chuan dryer man na sat tuk te khatiang machine heat tools ka kan man na sat kha kan samina lo tuar em ani e sam atibunga matichia ani kha man na sat lo deu tur chuan in mang don ani pon e heat protection te mangla hair serum te mang photla noi photla chumi za itirawanga itirawa itikiranga ipot ngi langa khatiang chi khan heat protection mo serum mo man don lo chon mang regular lo la khatiang heat tool sang kha ka samina tuar don lo ani chona to bera chuan e living cream heat protection hair serum deep conditioning spray te pon ting dum khatiang khan nei bok tala and then lui suk zo vek shampoo lui su zowa majabra pre treatment ite zowa shampoo lui su zowa chon ma se ma conditioner ite zowa chuan ikhui zo vek ta tuivotin itleu fa ya tuivotin itleu fa zo khan itro vek ta ni itiro zo khan living cream te khamiti ro ma po khan living cream heat protection hair serum khaman tur ne ta ne itiro zo nuwa po khan living cream te po khamang theila heat protection te po kha kap lela spray lela chuan chumi za amora han hair serum khan mai lela chuan ikhui mam lenga kha samlo tinung don ani chuan e engtiklai po han isam kha nonga atinunga moisture anga pona po chuakla kami kan nizung chakna sal tuk angchi po kha venga kha hi protection te hair serum man te khan living cream man te po khan i bollo tin reng po da bollo tin reng kai tur kha aveng ani thango i man khan so malama hemi hair care routine hit lo ti tala pre treatment i lusuk te mask te khang zong heat protection te living cream te lo noi tala chon bazar ai chwa puita sarkar lin nu ve zona lo ro le mai thai khang ate po khan khami styling product living cream te mo heat protection emo deep conditioning spray te ang chi khai pai ta lamo ikap zo ngai spray zo ngai nuinga ron nong thalenga ron nung thalenga ron veng thalenga khami ni rong chang na laka te bollo ten reng laka khan cover le veng don ni cutting styling product khai in nei thai pe chuan athale zwala ni hair care routine hi lo ngai poimo ta ula tula karon soyo jong jong hai in follow thai chuan in sam to sam kak the point nei lawanga sam pheng the point nei lawanga sam ro the point nei lawang pre treatment in tizianga shampoo le conditioner le mask kain mang thanga karon soyo jong jong kha chumi za i white tooth comb khami sam khui dan dorte khami ang pedal brush te comb te tangle brush ang chi te kha in mang thabukanga chumi za heat tools kamang na salo tawla tinan sampo ngil samti kir chu dona pianga samti kir sampo ngil kha tina salo tawla chumi in man ma khan heat protection hair serum living cream to pain noi obera han kha living cream apply zia tur chuan heat protection te pokha apply zia tur chuan hair serum te pokha nei zia tur ani khating ang khan in kol thei chat ani chuan in lu leile in sama har san nei to lawang han in lu leilo fayanga in lu leilo thriselanga in samron to tur kha chakanga chuan in sam te po khatla lawanga in sam te po pheng to lawanga ateng han lo ti zia thai ta wala chuan kha jong khan ta se ka video hi try ti chuan lo like kanga i lok pui ni chuan midang te bula lo share ta la chuan lo subscribe bok la next video ai try karon le don ni zawain bye bye vek ule